Kardom karbiang long pini ako puthot wang thlo nili nali tum kelang bom mati kaching honai channel karbitich 2.0 long la pena fransi ka do ka vela nili video kelang arad one fans tame nili hin pen kardom pajreglo kardom la penon kelang bom nali tum la karbitich 2.0 channel long jong se aki milang pulte subscribe ikta la pena dung her la belar jan di dr ber ponra nali tum la all long select ra set that lalu pulte monon fit nili ka freka video le upload sta men nang litu mobile long nang le da prang fan mate nang litu kilong da prang fan la pen pinia video bangke ala Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana pula so scheme puthak sinili nang than pon ik pon nang litum fan mate ka chini tang tumta do ota hai pomene la pen ka chini tumta do ota hai lang mene la so scheme kelons bangke 2016 ek anian kan la pen ako non tuning si 2022 aning kan malam ta so angbong malam ako apply thulo la pen ako non la 2022 parni si la so chiklo 1 May malam pen si ke cheng ponno la si KOSONSI apply nei ma la pen PPR video hitma la bang nali to so video long thek pon long ikpo la si pader depin pen video le cheng pon lo nang nali tum la kai ke asan asap so intro lang ik ponon la intro lang ik det pen video le cheng pon philanang mate video long le chethan pononang tang ke nali tum intro lang igon la pen la so video description along stamina li tum link bang long polo so link long ber fit pen nali tum jada browser pen stami ingpui ngo mate open ikpo la pen nali tum athing la son interface mate arjana hi chikla ikpo la pen dak thegloi nali tum Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana pu thegloi la so Pradhan Mantri la Fasal Bima Yojana la bang launch bang arjing ola stame ako non cheng pon thlelo la si dak KOSONSI ka fly dun nei ma online pen la so pu thak sinili dak nang than pon ikpo las nani tum dak apply fan nani tum aprangsi la account bang create nang lang mate register kuri salam nang lang la pen aprang ta dak registration register kuri tang la pol nani tum la sign in pulang berego non aki milang pol nani tum da register pulang berno dak berdet pen nani tum son interface mate arjan dak theklong pola register for new user pu theklo new user la pen la official information nali tum dak thek pon long po dak bange select pon nang po mate fill up pon nang po la sinali tum video ki cheng pen ki jut an langon la lo polte nali tum details sai hoi bange chini pola pen non ke lang bom carpetich 2.0 alo si ki milang polte nali tum subscribe igon la pen bell arjan ta ber pon deno la pen padar de pin pe jethan pon na nali tum la sk holder pulong dam igon dak dam pen nali tum la state government bangla select on dak bank la pen insurance company la pen MNCFC la sandi nali tum la state government bangla select pon egon dak select that pen nali tum la choice state pathek lo yang bong ke do ba la choice state ban nali tum dak pen select pon iknang po la pen la pokung do tulang user category pudi dak nali tum koso category pen si ka apply ma primary worker la pen district nodal PMFB la pen CEC ai hoi stamina ni tumbang la thek pon loin dak do state government user banglen ali tum dak select ponego dak select that pen upper ke dak nali tum personal information mang pinang po la pen la title banali tum select ponego dak Mr MRS la pen Miss MX la sandui la si nali tum ning khangaling dak pen ing simang si select ponego dak select that pen nali tum la dak name mate nali tum amen bang dak aadhar card long koson madula sa amen bang nali tum dak fill up dun ignang po la pen aadhar card ID bang nali tum dak ber nang po aadhar card number bang asodim dak ber dat pen nali tum la verify pudi dak verify long ber pinon la pen dak automatic la verification po la pen dak tik pu arjan do po la son arjan do po la son chiklang ik po la pen dat dak verify pen dat nali tum la mobile number ta ber pon ikwa dak nali tum mobile number la pen mobile number ber dat pen nali tum dak thegloi la verify dim ber dat pen nali tum captcha na hangi la captcha na hang dat pen la so captcha nali tum hota ber do nang po ber dat pen send OTP pulang ber nang po par OTP nang le ik po la so OTP dak ber nang po la pen
automatic dak verify det po lapen det ke nali tum dak thek loi password ba nali tum dak just tame nali tum amens tame phone numbers tame nali tum ber igo da pen confirm ako password as dak ke ber son thoda kol dak ta ber pontunon lapen employment id lapen office landline number lahai bange nangne lapen email nangne la tame nali tum la star ki do an bange nali tum mandatory lo la bange dak fill up den vek nang po lapen la create pulang ber no create pulang ber det nali tum mobile long sms nang le ekpo lapen sms nang le det benefit nali tum dak la so back chiwang thno back wang det nali tum la sign in pu thek loi dak sign in pu thek loi nili aprang pen register paprang admat non bang nili dak sign in long ber pu lapen sign in long ber det benefit nali tum dak mobile number lapen nali tum kipidun a password bang nali tum dak ber nang po la mobile number dak ber ikpo nili dak nili mobile number ber ik elo lapen password bang dak nili ber ikpo nili dak password ta ber ik elo lapen la captcha bang pete nali tum mobile long dak apregi lapen dak nili mobile long dak aprek nasi dak kithek long link nali tum ber igon lang pa me pen lapen nili dak captcha ta ber ik elo mobile number lapen password lapen dak captcha lapen non nali tum ki ber ik naing bangke la login plong ber igo dak ber det pen nali tum dak alam sung hong ik chano lapen nali tum ang theng no lason dak na chiklai arjanja dak user approval pending non pending lang nirita apply ik elo manela register ik elo stamina accept selang alang litum lana accept lo plan nang litum koma phan ma apply pi ma te mi thang tong chi apply ma dak apply me po lapen jong se nang litum delete registration user delete di polte dak pen delete pon pet tamelo lapen ako nang litum dak back wang tunon lase dak ninin thom ba nang kok ta thek lapen nang litum offline le apply ten chok offline apply pul nang litum form jong snang pulte neli phana puno neli whatsapp los tame form bana senik pula so form bana litum fill up pen bank account la pen aadhar card pan card ai hoina litum documents bidun pen tibok het la Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana la so office duta hai so office long dam egon la pen submit dam egon la pen nali tum jong se CSC user do pulote tibok het pulte CSC ID ki do tum long dam egon la tum na apply pi ikpo ahor mu bangke la pen akung sidalang jong se nali tum dak farmer concern nali tum apply vegi pulote nali tum la farmer concern long ber ego dak ber det pen nali tum log in with your mobile number putok duila pen do not have any account pulote nali tum la guest member long sorry farmer long ber ego la pen la bang apply process lo la pen dak thekloi nali tum register for new farmer user pudi la pen all field market with a star is required mane kenang sot la pen nali tum farmer details hala so la bangke non innovate phancho di la kimi bang thik la pen hala jongsi hala so register bang si jongsi na accept lo plan la ke kadu ka ve phanta apply pi melo la se innovate phan plan nali tum dak pen nali tum ame thang amen ber ego la pen relationship nali tum SODOWO la son dak pen select pon ego la pen dak relative name nali tum dak select pon ego further name jongsi relationship kuma pen mala so men man dak fill up pon example la pen dak mobile number la pen mobile number ber det pen finally tum la verify puthek loi la verify dim ber ego verify dim ber det penali tum mobile OTP nang le ekpola so OTP banali tum dak ber pon enang po la pen dak age bang tanali tum dak pen select pon enang po age la pen case category la bang nali tum dak pen select pon po ST OBC mate SC mahla select pon la pen gender bang nali tum select pon ego la pen farmer tribe banali tum dak pen select pon ego small marginal la pen orders small
nangli tum ning hanglo labang lapen select farmer category lapen owner ma tenant ma ser copper mala nangli tum dapen select pono lapen state district sub district residential village lapen address lapen pin code lapen farmer id nangli tum Aadhaar card UID tadui lapen VID lahai hui nangli tum dapen select pono lapen Aadhaar card number bangla ID number plong ber igo dak ber det penali tum jongsi dana do you have AFSC do pulte nali tum yes ber no kalte no ber igo lapen det nali tum dak sorry dak state ba ko dak pen select pon nang pon nali tum dak pen state select pono lapen district lapen bank amen nali tum select pon igo dak bank amen lapen bank amen select det pen dak branch nang chik lang branch nali tum select pon igo lapen la account number pendet ako confirm account number ber tu ponto igo nalitum lapen la captcha bang bernon la so captcha banalitum mobile on taka preg lapen dak nilim mobile on taka preg lor da so captcha banalitum dak ber igo lapen det la create user plong ber igo dak ber iglo pulte nalitum fan na april mane na accept fit dedi asi dakan ini thombang nai stamina accept eki dak bange lapen sms ta nang le ikpo la hello process asi hola min penili registration ka kuri bangela jongsi accept lo pulote ekado ka be fanta apply pi mepo asi pinya video long bangla ancholo la sinang tum ta dak prabjin pen apply don igon la pen pp benefit silo ing mala bang monili nali tum jongsi nang pulte na pachin nang pulte ni pachini ikpo athe mala so video ta pina anding lo asi pinya video long bangla an chotlo la pen mo next video long le chitong nang la pen tingni ni pin pen ani tum na channel ma subscribe iko la pen video kan ma share iko na se kado go beta do me thak me kardom